U ovom ću vam videu pokazati i objasniti kako možete konvertirati, pretvoriti PDF dokument u Word. Često se susretemo s potrebom, neki manje, neki više, da nekakav dokument koji je u PDF-u pretvorimo u Word iz razloga da nam to možda treba zbog nekih poslovnih razloga, obrazovnih razloga i tako dalje. Kako bismo, na primjer, taj dokument mogli onda uređivati, preuzimati neke dijelove, mijenjati i sl. Naime, znamo da u PDF-u ne možemo gotovo ništa uređivati. Dakle, kad otvorimo nekakav PDF dokument, on je praktički samo za čitanje. Dakle, ne možemo ništa mijenjati, ništa preuzimati iz njega. I stoga se svi zapravo korisnici, neki dakle rijeđe, neki češće, susretnu s potrebom da konvertiraju nekakav dokument iz PDF-a u Word kako bi mogli dalje na njemu raditi, kako bi ga mogli uređivati i sl. Kako to napraviti? Pa postoji nekoliko načina na koje možemo PDF pretvoriti u Word. Neki su načini besplatni, neki nisu. Naravno, oni koji su besplatni nisu uvijek sasvim optimalni, nisu u potpunosti najkvalitetniji i obratno, oni koji su najkvalitetniji nisu u potpunosti besplatni i tako dalje. Uglavnom, ja ću vam sada pokazati 3 načina na koja možete pretvoriti neki PDF dokument u Word. Jedan od prvih načina je zapravo da koristite Google Disk ili Google Drive. Dakle, svatko tko ima nekakav Gmail account, Gmail račun, odnosno Gmail adresu, dobije i besplatan Google Drive od veličine nekoliko gigabajta. I sad ću vam pokazati kako iskoristiti Google Drive za konverziju dokumenata iz PDF-a u Word. Dakle, prvo dođemo na Google Drive. Moramo već biti ulogirani u Gmail account i kad odemo na Google Drive, onda ćemo prenijeti taj PDF dokument kojeg želimo konvertirati u Word. Dakle, odaberemo u Google Drive novo prijenos datoteke i, na primjer, evo sad ćemo prenijeti ovaj PDF dokument Writing a Business Plan. Nakon što je on prenešen, taj ćemo dokument, na njega kliknemo, odnosno označimo ga i onda desnim klikom miša odaberemo gore otvori pomoću aplikacije Google dokumenti. I sada će nam Google Drive to za početak pretvoriti u Google dokumente, taj PDF, i evo vidimo, mi već možemo taj dokument mijenjati, uređivati, editirati, kopirati, što god želimo, jeli. Međutim, ovo još uvijek nije Word, dakle mi možemo taj dokument urediti kao Google dokument, ali ako želimo kao Word, možemo i to vrlo lako. Gore odaberemo izbornik datoteka, potom preuzmi kao i potom odaberemo ovo Microsoft Word i evo ga, sad će nama, dakle, Google Drive naš izvorni PDF dokument pretvoriti u Word, potpuno besplatno i vrlo brzo. Međutim, ovaj način konverzije dokumenata koristeći Google Drive, on je brz, besplatan, ništa ne košta, međutim ima nekih ograničenja u smislu da nije oblikovanje uvijek u potpunosti isto, pogotovo što se tiče ovih naslova, nadnaslova i sl. Dakle, nema nekih velikih poremećaja u oblikovanju dokumenta, ali ipak ima nekih sitnih razlika, tako da ako želite konvertirati neki veći dokument koji vam treba biti savršeno jednak izvornom PDF-u, ovo ipak nije možda najbolje rješenje. Ako trebate neke manje dijelove preuzeti, ovo je vrlo dobro rješenje, međutim za potpuno optimalno rješenje ovakav način nije baš najbolji, iz razloga što biste onda trebali te neke dijelove koji su se poremetili prilikom konverzije ručno ispravljati. Sad to nije problem ako imate dokument od nekoliko stranica, međutim ako je riječ o dokumentu od tipa 30, 40, 100 ili više stranica,
Ovaj način nije baš najbolji, ali evo, može poslužiti. Uglavnom, na ovaj način možete, dakle, neki dokument iz PDF-a pretvoriti u Word, mada postoje naravno i kvalitetnija rješenja. Evo, ja ću vam sad pokazati iduće rješenje, recimo internetski servis ilovepdf.com. To je servis koji nudi razne opcije, među ostalim i konverziju PDF-a u Word, ali možete recimo konvertirati sliku JPG u Word, pa onda Excel u PDF, PDF u Excel, Word u PDF, možete više PDF-ova pretvoriti u jedan ili ih razdvojiti i tako da. Uglavnom ima ovdje dosta tih alata koji su vrlo korisni. I sad ću vam pokazati kako to izgleda, vrlo jednostavno. Dakle, odaberemo nekakav PDF, dakle to je početni naš pokazni PDF Writing and Business Plan. I kliknemo Convert to Word i dobit ćemo ovdje jako kvalitetnu konverziju. Evo, Download Word. Jako kvalitetnu konverziju koja je zadržala čak i izvorno oblikovanje početnog dokumenta. Dakle, ova konverzija je jako dobra, vrlo kvalitetna. Ne moramo gotovo ništa naknadno uređivati. I ovaj način je vrlo, kao što vidite, brz i besplatan. Međutim, ovaj servis, on vam nudi jedan određeni broj konverzija. Ako ga želite koristiti permanentno i sve njegove opcije, onda ćete ipak trebati pretplatiti se na ovaj servis. Ima i drugih internetskih servisa, međutim, mnogi drugi internetski servisi koji tobože nude konverziju PDF-a u Word su zapravo spam servisi sa raznim reklamama, a rezultati koji nude su vrlo loši, gotovo pa nikakvi. Ovo je jedan od kvalitetnijih načina konverzije PDF-a u Word online. Međutim, kažem, nije u potpunosti besplatan. Ako vam treba češće, ako češće vam treba konvertirati neke dokumente iz PDF-a u Word, ovo ćete moći koristiti određeni broj puta, ali nećete moći non stop. U biti najbolji način i permanentno rješenje za konverziju PDF-a u Word je program EBI Fine Reader. To je jedan jako moćan program i vrlo kvalitetan, koji će vrlo lako i vrlo brzo i na najkvalitetniji mogući način pretvoriti bilo koji PDF dokument u Word. Ne samo PDF, nego recimo i sliku ili nešto drugo, sken, na primjer, ako imate skenirani dokument koji želite pretvoriti u Word, na njemu onda želite raditi. To je upravo ovaj program EBI Fine Reader. Naravno, on nije besplatan. Njegova se cijena kreće nekakvih 1200 kuna plus PDV. Međutim, prednost ovog programa je u tome što jednom kada ga kupite, vi ste zapravo permanentno riješili tu potrebu za konverzijom dokumenata, kvalitetnom konverzijom dokumenata iz PDF-a u Word, i vi zapravo nećete nikad više imati problema, niti ćete morati tražiti neka besplatna i često nepouzdana rješenja na internetu. Dakle, EBI Fine Reader, on je idealan za one koji se pri recimo obavljanju radnih, uredskih ili sličnih poslova često susreću s potrebom za konverzijom PDF-a u Word. Stoga, kažem, jednom kad kupite ovaj program bit ćete vrlo zadovoljni jer je jako moćan i vrlo kvalitetan. Naravno, sve ono što je kvalitetno ima i svoju cijenu. Međutim, ako jednom kada kupite i platite ovu cijenu, bit ćete godinama zadovoljni, tako da čak možemo reći da se ovaj program isplati kupiti, pogotovo za one korisnike koji često imaju potrebu za konverzijom raznih vrsta dokumenata u Word.